Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam rancangan Fikrah seperti biasa secara langsung dari studio IBC Angkasa Puri Kuala Lumpur. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan yang diberkati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada pada hari Jumaat Saidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita ada dua tetamu yang istimewa. Saya perkenalkan di paling kanan saya, di kanan saya, iaitu yang pertamanya yang berbahagia Datuk Abdul Malik bin Muhammad Noor. Panjang bunyinya tu ya. Malik Noor. Malik Noor, Datuk Malik Noor kita. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sihat tu Sihat. Alhamdulillah. Baik. Dan di sebelah Datuk, tetamu kita yang tidak asing lagi, yang berbahagia Dr. Zaharuddin Abdul Rahman daripada Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Doktor dan juga Datuk, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini dalam suasana kita berada di tahun baru untuk kita melihat dan kita mengkaji usia kita ataupun umur kita ni, supaya dengan umur yang ada ni kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat yang Allah beri kepada kita, ialah tentang usia kita, umur kita. Sebab tu Datuk, kadang-kadang kalau kita jumpa orang, mudah-mudahan yang kita doakannya ialah murah rezeki, sihat, umur panjang, umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Datuk melihat usia ataupun umur ni merupakan satu waktu ataupun saat yang sangat penting dalam kehidupan kita, supaya usia kita itu kita manfaat. Kalau tak rahsia tu umur Datuk, umur Datuk kalau tak rahsia lah. Tahun. Kalau umur Datuk 27 tahun. Saya umur 27, okay. Tapi alhamdulillah Tuhan membagi saya hidayah masa saya umur 40. Jadi makna ada kata orang usia jangan lambat, nanti Tuhan akan tutup pintu hati. Tidak. Ya. Tuhan tidak pernah menutup hati, pintu hati kita. Tapi kita selalu menutup pintu hati kita dengan apa yang ada dalam dunia ini, dengan materialistik, dengan kehiburan, dengan apa itu yang kita menutup. Kita tak ingat, tak bersyukur kepada Allah. Jadi sejak saya dalam 40 tu, memang saya dah niat untuk berubah. Tapi perubahan saya, kata orang, bukan main-main. Saya kata dengan hidayah saya dapat, dengan pengajaran saya dapat, dengan dibagi petunjuk Allah, saya kata okay, this is full stop. Umur 40 lebih saya boleh dapat berubah, alhamdulillah, Tuhan terima. Jadi usia sampai saya 27 tahun ni, saya banyak mengingati Allah dengan cara perubahan daripada segi alat saya, dari segi perbuatan saya, dari segi perkawanan saya, dari segi mata kita, perbuatan tangan, mulut kita, semua. Ini adalah alat kita kena berubah dengan cara hidup kita. Jadi di rumah pun kita kena ubah. Bukan tak boleh rumah moden, tapi kalau kita nak mengingati Allah, tak payah umur tak apa, kita ingat tukar kepada semua kata Allah Muhammad, tinggal semua saya. Jadi setiap hari, setiap saat saya memang hidup saya sekarang, memang setiap hari, setiap saat saya mengingati Allah. Dari segi saya minta ampun apa yang telah saya lakukan. Tuhan mengampunkan manusia, minta diampunkan. Tuhan akan menunjuk kita, membagi hidayah, mempersenangkan kita. Sampai saya ke Tanah Suci, Tuhan persenangkan saya. Pasal apa? Saya niat nak berubah. Jadi Facebook mengatakan daripada mesej saya dulu, satu keluarga Melayu duduk di London. Kan anak beranak kira hidup macam Mak Saleh, orang putih kata kan. Jadi tak bertudung, tak apalah. Sebab tu saya, dia tengok saya dalam mana saya menangis pasal perubahan ni kan. Lepas tu dalam seminggu lagi dia tulis balik kepada saya, Datuk, alhamdulillah saya telah melihat Datuk dalam segi perubahan. Datuk sebagai orang yang ternama, pingat macam-macam pingat dapat dengan sanjungan dan apa-apa. Saya dapat berkeluarga sekarang, meninggalkan apa yang telah saya buat dulu, dan kami semua sekarang berbagai petudung dan saya kata syukur Allah dapat juga petunjuk saya pada orang. Jadi kita kan, saya sebagai contoh tu, saya bersyukur kepada Allah dapat orang lain mengikut cara. Baik, pemanggil kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Mira Sana daripada Ibu Mira. Okey, silakan Mira, cakap dengan dua panelis kita pada pagi ini, silakan. Saya nak cakap dengan Datuk Malik Noor dulu ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Saya ada baca kisah yang diceritakan oleh Datuk Malik Noor dalam buku tajuk Insaf kan. Jadi saya ada rasa tertarik dengan cerita dalam buku tersebut kan. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Datuk cakap istiqomah dalam berhijrah ni, banyak dugaan yang dihadapi. Soalan saya untuk Ustaz pula.
okey Ustaz, kita sekarang yang meninggal sekarang tak kira usia. Jadi orang yang nak berubah tu tak mengira usia lah. Tapi kenapa usia yang dah meninggal, contoh macam 40 tahun tapi masih tak berazam untuk berubah, adakah hati dah tertutup tak nak mengenal Islam tu macam mana? Saya dengar di television ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya soalan tu saya nak tanya tu, tapi Mira tanya dulu. Tak apalah, Datuk jawab dulu. Memang apa kata orang ni, stigma dugaan yang saya terima daripada start dulu memang sampai sekarang memang kuat daripada dugaan-dugaan manusia yang tak percaya saya boleh buat penghijrahan, perubahan, dan juga manusia kata saya ni memainkan peranan apa ni sebagai apa. Tidak, saya tidak betul. Tapi saya tidak mengatakan orang salah apa. Saya berbuat ni kerana Allah. Kita tidak, kalau kita berbuat sesuatu, jangan takut dengan dugaan. Pasal apa yang kita takut, dugaan Allah, itu yang kita takut. Jadi dugaan ni kita tepikan. Kalau kita, saya tadi cakap dengan Ustaz tadi, kita jujur. Di Islam ada jujur. Bila pengejar jujur, Allah akan pertunjukkan dan memperkuatkan kita punya hati kita sebagai orang Islam. Jadi saya banyakkan saya punya pembacaan ibadah saya, bukan setakat sembahyang. Jadi doktor dah kata bukan setakat solat saja. Pasal apa? Untuk kita menguatkan lagi iman kita, menguatkan hati kita lagi, pemikiran kita. Kita kena belajar, kata orang, mentadbir kehidupan di dunia. Dan kita kena ingat tempat yang akhir kita ada bekalan. Jadi kita bekalkan kita dengan bukan sunat, wajib bersembahyang saja. Kita baca Quran pagi petang, menyerah nama Allah, minta dilindungi Allah daripada segala dugaan, menguatkan amalan kita. Dari situ saya dapat menguatkan hati saya. Saya tak perlu takut dengan dugaan dunia. Pasal apa, ini sementara saja. Saya takut dugaan dikubur, dan di akhirat bila kita beringat benda macam ini, dunia boleh katakan goodbye lah. Our topic of discussion this evening is about the wonders of magnetic therapy for well-being, and it also is an amazing magnetic therapy product aptly named Magnetic Aura. Magnetic Aura, they say, is a simple, pleasant alternative of health therapy that has a great positive effect to naturally improve your well-being. If you're experiencing a lack of energy or various ailments that you have yet to find an effective solution to, be ready with your pen and maybe a pencil, and you'll be about to discover the amazing wonders of this thing called magnetic therapy, testimonials, links, and how you can be a part of this whole magnetic therapy family. Well, after using Magnetic Aura, it boosts your energy and your stamina. When you want to use it, you just devour with it, and then you apply it on your hands, on your ankles, and on your legs. Magnetic Aura is a good supplement you apply when we are running. It can assist our body to move very faster and strong energy. As an interior designer, I tend to travel here and there. Right. So what happened was that the biggest problem for me is lack of energy. So one day on my Friday's prayer, I saw this exhibition which is done by Magnetic Aura, right, especially the managing director Encik Adnan, and I was quite impressed because you know what happened was that he's got this man to stand to clap his hand, right, and on the first session he pressed his palm and this guy loses his balance. He pressed his palm and the guy loses his balance. That's right. So next thing happened is that he asked this guy to take a bottle of this Magnetic Aura and place it inside his pocket, and what amazes me is that as he pressed the palm of that guy, this guy doesn't budge not even a single inch. Right. So that was very surprising. So it kind of centered him after after keeping that bottle in his pocket. That's right. And how is this? How does this happen? Is this through science or some kind of magical Bomo thing, as some would say? Okay, I think the basis of magnetic therapy is like this, because they believe that a cell, there are many types of cell. However, cells contains
ions, Right. whereby within the ions there is this positive ions as well as the negative ions, yeah. right? And these particles actually create electromagnetic energy. So what will happen is that as these ions are aligned, that means free flow of nutrients, oxygen as well as fluid goes into the cell. Right. So which means makes the cell more active. And this is very true because for people who are well and about, healthy, usually they have cells whereby their ions, the positive and negative ions are aligned, are properly aligned. Yes, that's right. Right. True, yes. And this has been proven scientifically. Yes, that's right. It's been proven. In fact, a study is being done through alternative medicine Right. over in the UK, which we inspired in doing magnetic aura. Right. Shows that once I saw the exhibition which has been done by Encik Adnan, so I decided, why not try it, right? So I get a bottle of that and put it inside my pocket without thinking anything at all. Right. So I walk towards my car. So the minute I close my door, I come to realize that, hey, how come I don't have this very pent-up feeling, that I'm having all this while? Right. And it was truly amazing. It was very unbelievable.